Ngibingelele bafethu, ngibingelele wonke umuntu owazibulalela le video. Ngithi asibonge uNkulunkulu sasiphila isikhathi sokuthi sivuke sanenhloso nathi. Ngithi bafethu ilanga lishisa linjena thina-ke sisenkingeni esamakhwadi ukushisa sikuzwela ngalendlela. Ngithi angizame bafethu ngilekelele labo bafethu abafikayo kule ndima ye-wheelchair kule mpilo, ngibanikeza ugqozi nokugqugquzeleka. Ngibatshele bafethu ukuthi kuyaphileka kule mpilo esikuyona. Yabo. Ngibatshele ukuthi kuyaphileka bafethu kule mpilo. Into wena efathi uyazi ama-challenges ozohlangabezana nawo nokuthi fanele uvumele isimo sokuthi usukule impilo osukuyona. Yabo. So ngiyanicela bafethu ivumeni induku ukuthi usuhleli ku-wheelchair. Yabo. Ivume ukuthi enhleli ma-wheelchair and okuningi osazohlangabezana nakho usazozondwa. Hayi futhi uthi ukuzondwa, ukuthuka nabo kwabo. Ngoba maye bathuswa ukuthi ayikho into ebuhlungu njengaleyo nto, ama-challenges usazohlangabezana nawo emhlabeni. Abantu okadubazi emndenini bathukile nabo ukuthi usunjena usukulesimo. Labo abazoba strong bazokwamukela bavume ukuthi usukulesimo lesi. Labo mhlawumbe abaweak bazoba namahloni basabe. Yabo. So mina-ke ngizama ukwenza kubantu abasanda kufika kuma-wheelchair, azi ukuthi even nasemhlabeni uzothi mawuhamba uzohlangabezana nabantu uzuyibutha usibani owaphela ngiyamazi kakhulu pho manje wasenza kanje indaba. Hayi ukuthi yini. Yabo. Naye uthukile ukuthi ubona wena uhleli ku-wheelchair. Leyo nto uyigade ngoba lezo zinto ezinye zezinto ezihlukumezanayo. Yabo. Ezinye izinto ehlukumezanayo ezikwenza uxake ukuthi umhlaba kanti unjani mawunje. Kanti umhlaba vese usunje uyahlaba. Wena kuphela amukela isimo kuwena sokuthi usuhleli ku-wheelchair. Wamukela umphakathi uthi umphakathi nawo uthukile, abantu basazi ukuthi mabekubuka bakusabe, bathuke. Kanti wena-ke lapho-ke ngoba phela sesikutshelile thina ukuthi impilo isinjena, amukela lokho, iba strong, umelane nabo, ubhekane nabo kanje wena. Wena iyavesa usuwazi ukuthi bazoba nje. Uyabona bafethu emadrobheni noma ekuphi lapho uhamba khona, zitshele ukuthi usuwena manje. Zitshele ukuthi usuwena omusha. Yabo. Usuwena omusha. Usuwena ofathi abantu bakwamukele. Nawe uzamukele wena kuqala ukuze kube lula nakubantu ukuthi bakwamukele. Yabo. Uhambe kodwa Nkosi hawu le nje lena. Kodwa uhambe yonke indawo. Mina ngiya esontweni, ngiya ebumnandini, ngiyangena yonke indawo la ngingenwa khona, akukho la ngangeni khona. Ingakho ngize ngithola ukuthi siyabonga kulabo ama-architect asazi ukuthi mayedweba indawo yani leyo ndawo leyo fanele bazi ukuthi umuntu ohamba wheelchair ukhona emhlabeni uyaphila. Yabo. Zonke indawo zamanje sekuyaziwa ukuthi fanele zibe ama-wheelchair friendly. Yabo. Kube nama-accessible for wheelchairs ukuthi angene aphume. Yabo. So into engizama ukuyikhuluma kuloyo mfowethu loyo dadewethu ofikayo emhlabeni, azi ukuthi nje kunama-challenges osazobhekana nawo amancane, amabili amathathu ofathi umelane nawo, and then wazi ukuthi impilo ikhona injengoba injena. Wena kuphela ufathi ukwazi kuyaphileka. Sibuze thina sizokutshela esesihlalile for 20 something years. Yabo. Yaphila nginankinga.
yabo. Nama challenges zakhona, izifo zakhona ngibuze ngizokutshela, yabo. Ungakhali ukhaliswa ukuthi hayi man, ungakhali ukhaliswa ukuthi uzothi mawuthi uyabheka yini ufathi uthatha uhlanganise nani, ufathi uhlanganise nani, yabo. Kuyaphileka, kumnandi, yonke impilo ikhona. Buza ukutshela, subscribe, ufaka ama like, comment, esixoxeni, sibonisaneni ukuthi impilo mayinjena ithatha isa kanjani phambili. Angibonge bafethu, nibe nami